Solo isaraga indaba yomntazana oqothwe emsebenzini ngebanga lokuyokuphetha isiko. Namhlanje kungomvulo emalangeni 20 enyangeni kaNtaka, ikampani yakwaShoprite ibihlele umhlangano nabatjhagali ePalamende yakwaMhlanga. Umhlangano lo ubukhanjelwe ngusongkhandlu wezemali eMpumalanga uNompumelelo Hlophe, usongkhandlu wezehlala kuhle komphakathi uNomzana uSpeedy Mashilo, ubukhosi bakwaFene, ihlanganani bomma, ihlangano yezepolitiki iAIPO kanye nomndeni womntazana owaqothwa kolo. Kodwana ikampani yakwaShoprite akhange ukhambele umhlangano lo. Sekukwesithathu iShoprite ithembise ukuvela kodwana igcine ingakafiki. Umdosi phambili wezehlangano ihlanganani bomma uMamsima Bhena Masemula uyahlathulula. Namhlanje sibe nomhlangano eGovernment Complex lapho besithenjiswe khona ngubaba uSpeedy Mashilo ukuthi sizokuhlangana noShoprite okwesibili ngoba iveke pheleyo ngem-15 nakhona sibile nesithembiso esinjalo kodwa azange ize iShoprite. Namhlanje iShoprite azange ibe khona, saba disappointed khulu kodwa sithethe isinqumo sokuthi njengoba uShoprite angakezi angeke siphela amandla. Basithembisa godu okwesithathu ukuthi ngomvulo uShoprite uzabe akhona. Okwanje into esizimisele yona ukuthi nathi sithathe amanye amagadango azosihalebha womthetho ukuthi noma ngabe ngomvulo umhlangano uzokuba khona kodwana ukuya ngama-result womhlangano loyo sibone ukuthi nathi sesine-step esisithetheko esinye ukuthi indaba le isombululeke. Usomkhandlu wezemali uNompumelelo Hlophe ube nalokhu angakutsho ngomhlangano lo. Besi-invite noShoprite kodwa ngenxa yokujama banamhlanje ukuthi iEFF nabo babe nokuphazamiseka endleleni nokuthi bathi indaba le esihlangane ngayo iku-CCMA so namhlanje babawungezi baconsult ukuthi naweza la kurehe noma kusirehe na. Endabeni zomkhathi ngivezwa ngulaki uProfessor kaMahlangu. Mina ngilindozi lakwamnguni siraga nomtjhagalo. FM